bya byonna bijja kubanga ugamba chibebiga nikiri yokobotya awazira twena kuba maana mukyolye abe wano mutibida kumaana nze oli oyikiriza eno government eda kumaana twena tuba maana ni government ndimu kumwino 2020 okwenda kumaana kukungema ko bugemye oti abe budaba buzibu nakuba buzibu yendi kugemyeko obo ina kuba ngo otairewo kuyotaire wa omusingo kungema ko bugemye oti singa wonze ndo ndingemeko mwe muri bafumbo omusada wo muidi tino ono sipapa tino yanavayo ira atati baiba mu bifulukwa muri bantu buli kadena kuzoli kwasaka yesike mbuga abagaiga lero bembamu ayi mwana iwo yedo kula atoide nzen amagezi gange manene wena wakamana abaire mbale kairi mana naye webanga amagezi go manene gatyo nze mana inebi nda gatawa so kale mtawuni program kuba manabo mamane lugamba lwetwenda lwonka mwenda ba manabo mane kale muje mu mane mbo kanide kumane lindako bine ebintu byokulya esente da mu 7 kali kulya kunga weni kyobo taire mu biyero oli kwenda kwiba mbenda kaire kuboga ejasi wakuba kakala kali ndo kwambala obwambale yero baida mala kumpaya akanana ado milioni kanana ayo kutamu yeyo Boti sawe no tamu black amaniriwe Noiza ngancho ina kale dindi do tatamu abe yero njita mwanda we amonde yo sienda ajibona mu sa ngali kalifu na sente sienda kumana nga kalifu na choko babechikema kubainde batu wesele tunumirwa batu we kakasende we mbale muze tumute mu butala yero tuzije muna tujise jide kungolo buti lindako mama wabane kaliyo omukazi ba mu manaira mumanaira isawo wundi oyigwenda leta abakazi bano betuwagana muinjira emana zaibe zibadika ali mponda buli muntu yena aida ya atwagema bugemi bwakutu yatwala ate mana mponda aye chedo kuno mukazi emana yejirenge egaziwagaziwa egaziye mukawo kandi omukazi adati ama aya abo munjira ba mu disco obangukunire kukwe alina ngaya manaira omukazi omusoga yene baba mama ngabona basoga kuba basoga abakazi basoga bangu bamubanji ino obonanga ne kapere ona atulanga ekongolo kuti yapo omukazi omusoga acho gambye mwatunulanga gongolo tori bonanga kapere naye baba tambo bible yako bambo twena twava mu kifananyi kya Katonda fena bantu kaye ngoyo muntu oyo bwembona be oyo teyava mu kifananyi kya Katonda kiri wakati awo timweyendera kuirala ye kapere be mukwano gwange tienda kunkubya oyo mulogo bango bazira mani alina go akuluma oyo ali mu obusagwa oyo kapere akuluma bulume ba wajwa mu iralo bakobamba omusoda gwakuboze kapya chiko ino omwaka guno ekintu kitayire kuleveera ko kidi naiwe kuba inye nyenda kubade wano tubaire tuize buzi wano dakika 2 kuba byano byakuganga mbukanze kuba David utalo munwani wange mbaire naye emyaka mingi musada wainge ayino nampayo ko kubintu bingi byankoleire ebi yankoire so kati tijja ino kulonchiza abayembe because waba wina amazala wo bakube enkokola waja ko ina kuja stage ya bata urugizigezi katao jobo bananga tijja ino aye no lewo cheno ndidye kuba munwani wange zaya ife yali ife sho yali yange banga wa mu November buli egala wo mwaka belinda tuominge butimba mfumba wano mwaka jona kuba nina mutuwa ndikuje etake numveta kenjera ndani nje Japan au tuwa bange gwao benga ntawo kale baba wabale kuwa yako ni aye namba yo tidi njifulira wano ku TV obo ida kusanga oza kulagana muitoyi nakwagane mutoyi lagana muitoyi aye tendo sengeti kana kabairu kana